O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay pami. Aminan mila ring kasalanan mi. At magpakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya kakaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Kamigdalang dakal kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal na tao. Adwan mingeni kaya ka ing baligtan mo kami king lugod at yatchat may kaya kami ing makahulo mong gamat. Ing takot may king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Panalangin mi, tabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na ing pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang, kabulasan ing kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pangatagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit, emolo pa bren mi iyawa kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayangon na biye. Pagkalaman mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayab ding sabla, at ban makasaup kami, karetang pamangailangan at pakakalulu. Manano sana pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong metong. Mikabyos kami nga lang kasasakulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na indunin Diyos, emo sana pisauli nga klismi kaya ka, king kagulangan mi. Dune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Lukulok tamo po. Pagmasusyan tayo pong ini, ingmumunan Domingo ning Adbiento. Kambeda po di kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa. Iabeta na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Brother Eduardo and Sister Net Baluyot and family, Edna Villamor, Alisa Bianca Tumang, Mia Villamor, Mili and Risa Trinidad and family, Myla Gonzalez, Magnolia Imperial and family, Rosalie Kagungun and family, Sheila Cadena and family, Janet Borja and family, Bert and Paul Mariano and family, Nina Pangan and family, Mark, Rosana and Margold Kison, Nilda Venerable, Children of Mary Immaculate, Agnes Canlas and family, Emmanuel Trinidad. Special intention, Dietz and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya. Kapasalamatan King Aldonang Kibaitan, Engelbert Bondok. Special intention, Ryan Sarmiento. For successful board exam, Camille Grace Bondok.
good health, Estelita Gonzalez, Adelaida Sarmiento, Cherwin Tresballes, Mario Tresballes, Cherry Ann Tresballes, Ruth Tresballes, Joel David, Risa Serrano, Joel Serrano. Para king malalagwang kapaldanan, Angel Pajardo, Felicitas Nukup, Angelina Lising, Remichi Mateo, Marinel Gomez, Jose Elby Cunanan, Bianca Lising Santiago. Para king alananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Jr., Fernando Jr., Luisa, Father Alan, Natividad, Miguel, Maligaya, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Yung kaya katapong kapag masusyan, panimunan po Reverend Father Oliver Yalong. King lagyo na pa, ang puaning anak, ang puaning banal ay Espiritu. Amen. Ingino mantabeya ke kayo. At ke Malaos tangan po king malagong panahon ning Adviento. Iting panahon na tikdaning Santa Iglesia, banso pa nakatamong magsadya.
para king Pasko, ing kapag masusyan ning pangabait na ning kekatamong Ginoo at talapagligtas ning metoyato. Bilang umpisa, sindihan tayo po ing mumunang kandila ning korona ning Adbyento. O iba, ngening pagumpisan miya ing pamaglakde, mi kaniting Adbyento, sisindyan miya ing kandila ning kapanayan. Pagkalaman mo kaming tepangan king kapanayan. Kapanayan para king pamanatili at pamanantabe mo. Kapanayan para king kapayapan mo. Kapanayan para king pangako. Atang nakagino, lalbog ingal ko, inbengi daratan, dalumdum daranan, atang nakagino, at ikabusuko, ingalun maragun, inangin masikan. Daralan kong ako, pagalak at kapikabulwan, ikaing ang Diyos ninyo, datang nakagino, at ikabusuko. Datang nakagino, lalbog ingal ko, inbengi daratan, dalumdum daranan, datang nakagino, at ikabusuko, ingalun maragun, inangin masikan. Manalangin tamo. Ipaming at syubanwa, pagimbutan daring puso mi, ing palining kekang lugod, at pagdulapan daring kaisipan mi, ing salaning kekang amano. Palablaban mo ing mi kang Kristong kekaming talapagligtas, at ipagkalog mo ing sika ng sumulong king lugod, baning munag ning kayang panyatang, das na king magsaya arapana, at matulang tatanggap king sala ning kekang katutuan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang iban, king libro ni Propeta Isayas. Oy ni
ing aninag, tungkol king Huda at Jerusalem. Abinyena ning Diyos, kang Isayas, a anak ng Amos. Karingal do daratang, imbundok at tatalakaran at templo, ya ing pekamatas dili, karing bundok. Madas a palak, karing sablang bundok-bundukan. Dakal lang bansa, ring kaya lumapit, at ding karelang memalen, sabyendo, tara, mukyata mo bundok na ning Ginu, king templo ning Diyos nang ako. Banituro na katamo, nung nano ing buri ng parapat kaya katamo. Ban kanito, lumakad tamo, kindalan akeyang pinili. Uling ing tuturunan ng Ginu, manibat Jerusalem, manibat king Sion, muto siya para karing taong pinili na. Lutasana, ing era pamikayintindi, ring mga ragul a bansa, panden doreng espadaro, ban maging sarolda, at ding karelang tandus, ban maging lait la. Enala lumal makigera ring bansa, ni ena magsadya para karing labanan. Inya ikayong lahi ng akob, munta kayo kemi, at lumakad tamo, king sala, a babiyena ng Ginu, kaya kata. Amano ng Ginu. Mesaya ko, anyang sinabi ra kanako, tara munta tamo, king bale ng Ginu. Mesaya ko, inyang sinabi ra kanako, tara munta tamo, king balena ning Ginu. Mesaya ko, inyang sinabi ra kanako, tara munta tamo, king balena ning Ginu. Mesaya ko, anyang sinabi da kanako, tara munta tamo, king bale ng Ginu, at ngeni adyutana makatalakan, kilog ning pasbol ning Israel. Iting Jerusalem, kanayon ng tatangalan, kasanting na, kaayos na, king pangalarin na, karin pupuntala ring dayi ng Israel. Salamat king Ginu, antimo ing inutos na, karing dingari ng Israel,
magluklukan lo, ban mukum karing-karelang sa sakupan. Ipanalangin niya, ikaya baning Jerusalem ng Ginoo. Minawala sana, retang malugod kaya ka. Ing kapayapan manatili sana, kilog ding pader mo, at masandig nga kabiyayan, kilog darig kayang palasyo. Alang-alang karing kamag-anak at kakaluguran ko, kaya ka Jerusalem, sabihan ko. Ing kapayapan manatili kaya ka, king uli na ning templo na ning Ginoo, kaya katamang Diyos, pinalangin ko, ing kayang kasablalan. Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, Karintaong Roma. Kapatad, balo yung king miras na ing oras, migising na ko ngeni, ing kaligtasan tamo, mas malapit ngeni, kesa kanitang magmulata mo, salpan tayo. Ing bengi alos linipas ni, at tutuneng malapit sunlag ingaldo. Painggulutan tana ing pamanyapat karing sablang dapat ning karalumduman. At damputan tana laring sandata at lagyetana king masala bang marap king labanan. Mibyebiyeta sanang makayagpang king karapatan anting tao king masala. Na magpalalo king katakawan at pamaglasing. Na darapat king nanumang kanawangan, ala ng kagaspangan na ugali. Na mipate-pate at mipangarilya. Busdan yung iginong Esokristo, yaing maging kalasagyo. Eyo naisipan ing munyedalan, king pamanusik, karing marok ning pamitan, ning kekong katawan. Amano ning Ginoo. Ipakit mo kay kami, O Ginoo,
ing lugod mong kukupas, saupan mo ke at iligtas. Ing ginumantabi ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kita, O Nga ng Jesus, karing kayang alagad, ing panyatang na ning anak ning tao, kalupa na nitang bilyari, king panahon ng Noe. Kanitang panahon, bayo din tanging albog, mamangan la at miminom ding tao. Ding lalaki at babay, makiasawa la, ang king mismong aldo, linubya, king daong inowe. At irabalo, ing malilyari, ang king di natanging albog, at tiki na langan ning albog. Makanyan mo naman ning malyari, potang datang ning anak na ning tao. King panahon na ita, kaning adwa kataong at syuking marangle, ing metong mayakwaya at ing kadwa mitagan niya. Kaning adwang babaeng gigiling trigo, ing metong mayakwaya at ing kadwa mitagan niya. Mingat kayo, uli nanita, uling eyubalo, nung nanong aldo, ing panyatang na ning kayong ginu. Dapat tandanan nyo ini, nung imetong amibale-bale, balo na nung nanong oras ning bengi, karinya datang, ing mapanako, pilming eya matudtud, at ene paboren, makapanlob, king kayang pibale-bale. Inya, ikayuman, makanyan kayong sukat, makasadyang parati, uling datang ya, ing anak ning tao, king oras, eye panenayan, datang. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Papuriang kita, O Kristo. Maya payabak po kay Hongan. Happy Advent season. Dinubta na king panahuna ning Adviento, kule lila o purple. Adviento, king amanong Latin, guni nasabyan coming. Jesus is coming. King pisa ng lingwaheng Greek, parusia. At in parusia, kalupa niya naman pero mas malapit siya king amanong arrival. The coming, arrival. Bala mo, June, datang ne. Anyayang hamon kay katamo, magsadya, makasadya. Ating pamagsadya, makagising. At tudtud. Ing tono na ning Adviento, yapin itang king kapampangan masanting yang sabyan maliksi o alistu, o reta rin nga manong gagamitan tamo. Maliksi, alistu, attention. Pota kasi nga ting new arrivals, nung ka alistu, milampasan ka, sagli, magisan, sagli, mawala.
Gustong maninaya kang bus, kailangan ning atensyon mo at ka rin nungali, milampasan ka, maninaya kang malambat. Makanya yung tono na ning Adviento. Kabud pamanaya, makagising, makabangon, maliksi, at alisto. Ting meto nga kwento tungkol ketang meto nga barko na maglayag keng dagat, galing Aldona, siguro, tundo-tundo na ning magmaneo kem barko. Battleship ya pa mo maragul. Yung kay king kalibutan ning galing Aldo, manakit lang masalang sulo. Asa sa ganante, mabilis na pa mo. May graduate ning admiral nga ng makanyan. Contact nga na. Change your course now. 10 degrees to the north nga na, ning admiral. May hibat siya ning kakontak na king radyo. Message received nga na. But you must change your course to the south. Aba? Aning kamuhay ning admiral. Wala mo general yun niya. I am the admiral nga na. And this is a battleship. Change course now. May kibat siya yung kasabi na king radyo. I am the janitor nga na. And this is the lighthouse. Change course now or else. Yung palang akakasagananan ng barko. Metong yung island nepo. Metong yung lighthouse. Tang magmante karing barko. Change direction now. Ustong ka may naliling direksyon, ngeni pota, misabal ka. Misabal ka kengke kang arapan. Ning kasantinging ding pamamasa, pare-pareho latono, umpisan tayo ka San Pablo karing tao Roma, keng kadong pamamasa nga na, baliyo kapatad, miras na yung oras, migising na ko, ngeni. Digdag nita nga manong ngeni. Now. Akapod, migising na kayo. Migising na ko ngeni. Yung kaligtasan tamo, mas malapit ya ngeni kesa kanitang minuna. Ngayon. Today. Makanya niya naman yung ebanghelyo kang San Mateo, dandaman tayo nga pong Ginoo. Sabi na, migising kayo, stay awake, uli ngayo balo, kapila niya datang ing mapanako. Pakyapusan nga na itang milyari kayang panahon ng Noah's Ark. Ding tao, maglasing la, miminum la, magkasawa la, nanong bisyo yung darap tanda, anya din tanging albog, elame kapag sadya. Balo yu po, king Biblia, inga manong tudtud, sleep, tudtud. Metong niyang amanong o paralaning pamangamano, figurative language, symbolic, paralaning pamagsalita, banpuntiryan nitang biyeng mililimpiking pamikasala, sinful indulgence, itang biyeng makasandal king pamikasala. Niyang kabaligtaran na staying awake, makagising, gagamitan din nga manong ni king meto nga biyeng malapit king Diyos, makasadya. Meto nga biyeng mulat. Meto nga biyeng maliksi ang pong alisto. At kung misan din da, meto nga masating nga kwento tungkol kaya ning atlong mga lating demonyo. Mig-meeting la. Gawat ang plano nga ra. Action plan. Kasi din kaya katamparalan ng pamanokso, kailangan talambaywan. Bata mong mas kaladwang
asira. Yung intention da, kaladwang apay na at asira. So nga naning mumunang demonyo. Basta, panaral tamo na yung Biblia man totoo. Sinulat yaring tao, sinulat ng Ginoo. Ba't king Espiritu Santo, sabyan tayo ito, kanin tao. Hining kadwang malating demonyo nga na, yako yung suggestion ko, panaral tamo, ala naman banwa, at ala naman impyerno. Nung ala lang katatakutan ding tao, alang kasalpantayanan. Itang katlo, ating kong mas masanting suggestion nga, na paralan. Panaral tamo, ating Diyos, totoo naman, nga na. Ating impyerno, ating banwa, totoo naman, nga na. Pero, no rush, dahil may bukas. O yan yung panyabiyanta mo. Kamamalagwa, muling ati naman bukas. Ustong eta mo gewa ngeni at pigpabukas. Manyambot la ring mapanukso. King biyata mong Kristiyano. Ustong eta mo sinabing ngeni na. Now, ngayon na. Advento. Alang malyari. Kaya katamo. Nga nung babalak kang bisa kang makapangumpisal, kalambat ko nang mangumpisal, pandemic? Sige, kaya tutuking Domingo, kaya tutuking bulan, tutuking banwa. Akwa mo nang sakit, lanyan da na kamo, potangkot na kanin pari, kapila din tauli mong kumpisal. Pakibat, kung napuwa tatandanan, First Communion pa po yata. Kasi, alang ngayon, now, Advent gives us the sense of urgency. Ngenina. Eta napibukas-bukas. Bakit? He is coming. Arriving. Soon. Bisa kang makipagkasundo. King kapate ko. King kaputol ko. Ngenina. Kaya ba't naning misa? Gawa kang paralan. Gusto nga mo pagewa, ngeni, milampasan ka. Bisa kang sumawap ka rin kalulo. Okay na ang 25. Okay na ang December 25. Wala mo rin, may itong yang aldo, yung pamanyaw. Ngeni na. Itang kapag nasan mo ngay tatsyong ngeni. Bisa na akong tumulid pa, bibye-bye. Wala mo itang kakilala ko, Lord, I want to be holy. Nga na, but not yet today. Ay, ito to, wagas. Gustong makanyan. Bisa na akong tuknang kanining bisyo ngini. Turuan ng kepay sarili ko. Isa kang tuknang ngeni na. Gusto kong mag-aral ng maayos, mabuti. It begins today. A healthy lifestyle. Bisa akong maging malusog, kumaba, pamibiyebye, ngenina. O yun po yung tono, iwa ng Adviento. Hindi lang siya nangangahulugang paghihintay at paghahanda. Ang mas mahalagang salita, ngayon. Ngeni. Today. Sana rin nga pata Domingong Deni, magilang today. Kaya katamungan, amagsadya. Migising, mibangon, at tut.
Talakad tapo. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, lina lang king banwat siyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginutaw, pengagli king upaya ng banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katnungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk, mananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik ka naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, kami sa makding santo, King pangapatawa da rin kasalanan, King pangasubli ng mieding mete, at King Bie Alanganga. Amen. Parati tas ang ating kamalayan, king aos ng Ginoo, parating makagising at makasadya, king kayang panyatang. Iya pagtala kaya, reg sablang panalangin tamo at ngatang sumabi, Ginoo ning kapanayan, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia at dingkay ang pamunto, banayagyag ding komunidad Kristiyano, king matatag, midmong tibe kapanayan ang makatalakad, mas masampat ayato, manalangin taging Ginoo. Ginoo ning kapana, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin hanggang Iglesyang Kristiyano, ban makibat da king panayan ning Diyos at ipasyag ka rin nga mano at dapat ing mensahe ng lugod at kasuyuan ning Ginoo. Manalangin taging Ginoo. Ginoo ning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king yato nung luta mabibye, banding sabla, bisan metong lang magobra, para king pangatok ng ninggera at pamipagkamwa, pamipasakit at kayalan hostisya, at magdulap lang kapayapan, katimawan at katuliran. Manalangin taging Ginoo. Ginoo ning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring kalulu at karing daralan kasakitan, ban kapamilatan tamoy Kristo, dadang yang dumalaw karela at mamatula ka ring masakit, sumaw karing danupan, matimawa karing mipagkaitan kalayan, at midala king maya pabalita, karing sikwin ning lipunan. Manalangin taging Ginoo. Ginoo ning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katamuang atyungeni keti, ban etamo kabud matula king sarili, nune manatiling magdulap kang Kristo, at king kayang sala, kapamilatan ning pamibayo, karing kaya katang sarili, at pamibiyebe karing makapaligid kaya katamo. Manalangin taging Ginoo. Ginoo ning kapanayan, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni, aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginoo ming Kristo, balo ming emiyagyu italakad ding metong nga bayong yato nung era ka kayabe. Umekat manatili king siping mi, king kekeng pamaglakbe, at ipakit me kaya kaming dalan italakad kayabe mo iting bayong yato. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Bayang kulkul tambakan lang, undok-undukan patanan lang, at binsag lang daw makita, ingligaya ning Ginoo,
Ipanalangin kayo, kapatid, maning kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Ipaming miglalang, iba't king sablang pigkalub mo kaya kami, daraon miyeng tinape at alak, samantalang susaywan da kangeni, tanggapan mo riting kekengayin, at antabayanan mo kami kapamila taning pangako mong biye, alangangga. Itiaduan mi, king kapamila tanang Kristong ginumi. Yung ginuman tabi kaya kayo, at kekang yat na yoding puso yo, makayat na mo king Gino. pasalamatan tayong Gino, adios tamo. Hindi karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oy pa Diyos king alangangga, at lubos mayupaya, king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Iniyang migpakumbabayang may kisaut kaya kami anting tao, di paraning binalak mo, kanita pang minuna. Biklat ne para kaya kaming dalan, painturo king kaligtasan. Ngeni panayan miyay tangaldo, potang Kristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kay kami sana itang kaligtasan, apeng ako na. Ang eni panenayan mi, king mit mong kasal pantayanan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, alangtok ng makyabekeng pupuri at kakanta. Ikapinimbanalip iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana detingayin king Espiritu mo. Wan para kaya kami magawalang ang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. At atandanan mi pa bayan mi daon kusang lub king pamaylasa at kamatayan. Kinuhaning tinape, pasalamat siya kaya piraso ne, at dinuwang na iti karing kayang kakaluguran at nga na kuanan niya iti ikongan, mangan ko kaniti, uling itiya, ing kanakong katawan, medawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't nga punan kinuha ng kalis. Pasibayo yung pasalamat kay ka, at dinuwang na iti kaning kayang kakaluguran nga na, kuanan niya iti kongan, minom ko kaniti,
Uling iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Mibubu para ke kayo at para karing sabla. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyapin gaganakan mi pa ing kayang kamatayan at pamanyubling mebye. Daraon mi akeka, iting tinapin ning biye at kalis ning kaligtasan at layon ming pasalamatan keka ing pepalirian mo kaming matampang talakad kingarapan mo at sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami ngansa ami sulusulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Miganap yasana king lugod at kapayapan. Kambening kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Obispo Florentino, ding aliwami pang Obispo at Pari, at ding sablang taong malugod susuyo king kaya kang balayan. Ganakan mula naman, ding kapatad ming matutod na king kapanayan ning pamanyubling mebye. Dingeni tatayran mi king panalangin. Kambeda ring sablang mayang unabye panalangin mi tanggapan mo sa king masala mong karinan. Pakaluluan mo kengan at gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya langanga ban kambe ng Maria Birhen induning Diyos indumingan kambe ng San Jose ing malugod ng esposo. Kaya beda ring apostol, kaya beda ng Santa Monica, ang ponding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabanan ning panawon, puryanda ka, ampon paligayan, king kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman kingalangangga. Gawan mo keng balayan mong parating makasadya king kaya kampanyatang kabanggaming manalangin. Isang mahiglang datang ke kami, ingkayayan mo, ipangitwaning loob mo. Keti king yato at king banwa, ipamintwaning loob mo.
ipatawad mo kay kami ding sala mikeka anting pamamatawad ni harini kasala kay kami emo kay ipa sawol king tukso nunay ikabuski marok. Ikabos mo kaya nga niginukis sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king saop ni kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayang Jesucristo, kaya kaming talapangapos. Ating kayo kaya ingligaya pagnaman kinanangga. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sana babalikdan din nga gawaming kasalanan. Nunay kaya kang pansinan, kaya kaming malalama kasalpantayanan. Pamayapan mo kengan, tipunan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye, ampong mag-ari, manggaman, kingalangangga. Amen. Ing kapayapaning ginuyang mantabes sa kapilanman kaya kongan. Daki tayo pong yening tinggaptang kapayapan. Kapatid, yung ginutang Jesucristo, yung katamong Diyos, ay busal tamo, dapat daratang busal tamo, kapalad na rin may yaos kaniting apuna ng kordero. Dapat ikasming amano mo at kumayat na. Katawan at daya ng Kristo, sadsad monghengan, sanang gaking biye alanganga. Amen.
ikabos mo ko. Manalangin tamo. Oy pamanano na sanang iting pamakinabang, ituro na kengan lugot king kayarian mo karin banwa. Ing kayang pangako at kapanayan, ang tabayanan na kesana king kekeng dalan kedi king yato. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ake kayo. Duko ko pong eni. Malugod ning Diyos, pagkalaman mo kengan grasya na ning pamagsadya. Kapamilatan, daring biyeming makagising at makabangon uli na ning pamanyalamin mi. Kingkirang lugod, ganaka at pakalulo ka ring sabla. Kinguli ng Kristong ginumi. At bendisyonan na kayo ngan, kambiring kayo kong pamilya, ning malugod at maganakang Diyos, singip pa, puning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Midaw ning Santa Misa, umetana, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Maya payabak po.